Isamu akwa babiem edeba Adum TV enwumre kase so na yantoa ensem no so na yankopie mu ewa asama kase eho enene woche manfo wo ho eye oyekere kase pa editi a Frankatuni NDC amanyoko no John Dramani Mahama esanse enche bia no de nsem betu dwa no wo kire se ochemanfo wo ye Sakawa boys ai nam so ema manfo yi eye oyekere na sesei wo mane na famiensa se won famfam pacha wonya saade a wo behia na bufuhie pa Any empanyumfo bi a owo achem aye yekere etia Ghana mampanyi dada John Dramani Mahama enam ensem bi a okogina baabi ekokan ye se eye achemfo mema de woye Sakawafo na sa ensem yi ochemu a wamfa no tra enti na waye yekere etia Ghana mampanyi dada na wansam a woka ne se wama ne nafua miensa a woma abonten emepa achemfo achew enam ensem a okokekan ye no ehu na sa yekere ya ene wote wo hu egu monten so eyeye opanyina na wodi ekuo no animu anidin ene apampem osabarima okoji aman apeja ofori aposifo agi nitu na ekuta no esanse no wapeja etuo no akọ ewiem na wotutu etuo no na sa ensemi mu no eniema esi aposifo ene empanyimfo yi entem eni Osabarima okoji aman apeja ofori odi edomi animu ade ensa egu efom ewosa ensemi mu na sei ena ekoye yani abre foti ha wo ya mama yosem ochidi bia bakam mama yosem tabu bia wambi badi ya huse budi di atem badi di ba ku bia no bia sa mama chabia bia ama mu kotoja ama bacho yana Mijama chema. Mijama kotoka. Mijama bosome ma. Yeye bako. Wakachempo. Ya kanisa. Ya waka. Achempo. Achema. Sakawa. Aba fadida na sema wake. 72 hours. Ya ma 72 hours. Opanyi baako a saa yekire na ono nso odimu tintiman paani ne din ene intiri akwa ede ensem atodwa se wo hu ne se NDC amanyuko no ene John Dramani Mahama eye ekwanboni bi opesa ofaso ede sere omanfo a owo achem ne saa inti wantna ho ema saa niema no enkoso. This is not the first time he is using such comments on Achim. In 2014 March, he used a comment against us. He came to Chebi and classified us or called us as Galamsey headquarters, which was so unfortunate. This time, we are not going to encourage he continue with his insult and attacks on the good people of Achim. We are demonstrating today, calling on him and the NDC to come out within 72 hours to retract the comment and apologize to the 3 Achim states. Nanaya asem enso eye Obia, wade ne ho agye yekye mu bi na wade afuto akwa magana mampanyi dada John Dramani Mahama. Obi bia wo ho kwan so kana se aban eye bibi na se won ti ase a wo ho kwan ya mra pon constitution ma ho kwan se o ka wadwe ye kana se omo ye omo odi ye kana se omo ye amanyoko bi ana do mo ba aban mu ba amanyoko ni di ana se bo man ka se mo di ba se edinia eye busuko nyina dia edinia eye oman traditional kingdom nyina dia na wo ko fa se di no ade ko pata subam woni subam nya sebe Sakawa owuo ekum ane sa ne manu na de ni kwatawe de yesi adwen ho ayanti ase ediri aka nyina so mampani wo ho kwasa yo politics ba ma achimu edinda